menta kasing ka kendai terek u jemmang hajar arpusan WMLA jong Mawphor constituency uba u lansing sun ula yob an pelat paidbah yaki SRWP scheme nakabenta usnam hajar arpusan syaki shispa san pongut ki longïing da kaba ula samru ki work order ba markat san hajar tingka kabla kot syaka arpar laktam haka jingalang na pelong hador bar hall jongkashnong domsopian East Khasi Hills District. Habai jingkran hakani kesengi uba ulan sing sun ulong bayakini ki scheme SRWP lasam hakasin meningkong menta kesengi syaki paidbah nakabenta jong usnam hajar arpusan da kabasdang shwa nakani ka thaiñ Sawsymper Zone but hakini ki kenyat sengi banwan on sependam haki weipat ki shnong ki bahap hapo ka Mawphor constituency ki weide ki balai jingkran ki long uba bit rangslang uba harmless karbani haringkat ka jingsa khilang uba short skinglan karbani secretary jong kashnong domsopian bati paidbah nongsynshar. Nhiên nó xí shemphang hana nong langsung buat Jurang đây Karbani kumba ulakren bat kumta ulet bat miru min dan kemensin kejing siungu namta kejing lek ha jong i nangba yenang yo susu kejing mentoy bat kejing rap omdei tang yak yapki ndai sai ki wiru ki bedang don ki ba empat la bat ai hakini kisnam atli yang balet bat kidang sak salai tli kisnam Kesengau, besengap, paidbah, ya kejindor kam, jual kita kikup silang silang. Di ngelakan ong hakne por ba masarai na pedang jong ki emle ki belami pemulang solusi kakanya ban yo kumne emle ba hakor ba wai ya emle skill ong sim ai hakata ko kong manong tip tang we den armor dan rei ya khot ki ki bu serius ban ai ya kata ka emle skill hak mat jong ki sangkat keluarga apa nak blok ya berbaik dan isu hafi sangkat barka bisa kati kijing sam ku banung kong nak ni scheme SRWP arjar satusan kabang lasdang nang ni na Sawsymper Zone kumulong sekali ba kani ngilasam tang mata kisam traditional don ki bawan don ki bomban ti ki order senang ai ki bomban ku melei ti syati syaka konstitusi bro min pendap yum tau nai ban sam ekaniga scheme SRWP ku bedai na usnem arjar satusan but hang ni Sawsymper bro oi idon hadu shispa san tho sanmut ki nong yo ta na kaniga scheme ti ngala persang ban le kat bala nalor ki jingrap ki ba ngala ban yarap yu shimet nalor ki development bofer ka konstitusi ha gidong ngala persang ban le kumolo os keti kaniga kadar berhol ketiga scheme ke bang ila penlik negara DMF beringat pentas teman tri but lagi we negara DMF kami Sawsymper melalui sekolah school but si katu kami bentar berdaya ki community asset ki bang ila ni apa Sawsymper the community bagi kisnem benasa ya kan scheme MLA scheme bagi kau kini SRWP kini kisnem benasa selain nem ai di sini ai pi gino ya rekam open page longïing ki badi hok siapa dia ki jingra ti no supmen kata ta ya ki jingi menta ya pi but hakipol ba naduh musfang ai ki jingi kursian ya but na klub pular ke bukan le fi to kumangadon ki jingi am bukan tri ba ngam ta pai ba mala persyam ka bangla berkisnem benasaro tri ba susu na buta jingi tu bial pai ba jong ko konsumsi berapoi